Ka jingdawa jeng kiseng balang bapher jong kecela halaki jong kisatri naga bentawan petrekam no eke na lain permet kadang yai peteng bakading kadang yai rem keleng kijaka jong kistek apo kecela hakane kasi kilai tili kiseng balang na waska sales kila penlong biang eke jialang pai ba hanong ston waska sales kini kiseng ki kentup eke kasi student union federation of kasi jentia and garu people but ka new trap national youth front Kejilang stoin kalong ban peteng ban pensai pai ba alo ke jingdawa ya ke sorkar pedeng ban pentrekam no ya ke inline permit nang ta ban persenge shi sendon ni ke jingtumun pentrekam ya ke citizenship amendment act ha ke ni ke jela ban permit klo ya upur sambat ke jela asam Ekane ka kamde ka rai jong ini taki distrik ndrei ya bensin untuk sangkwi te kumangila mi chikman na duki banai bladat kisem bladat tingla rai ba ini step by step yakini ki jeki bat nang ni chikman ngi tunmi sakiwi bat ki program ti bakam tenge ban dawai sokar bakade banai ino halal kene ki jingdawa ban pentri kam ke LP ko Meghalaya ing saben bor pat pentri kam no ya kathi atheuri gaba kum baklabu ha kacing plan juga kar bambu ya kadung kemik jang beri berapa itu anak kalian ka jami kisem malang ko Western District lada ka sarkar kamla ban fli ti beri entry exit point ti beri kamle mardor hakini kisingi anak kalian jongi kisem malang imi chakmat nimbo la ka jong ka entry exit point apo ti beri bat kumjur apo nang siram nomar ngi hakini kisingi ke jingwan ki bandar ki jing yokem jong kisem malang ki baper ki dikhar bawan ban trekam sene sipo kabri nyom trap kalau ke jima hadu kata-kata dan kalian jongi insim na karai ke batenge au ni bunai input na ki entry exit point daga daki entry exit point ki seng balang bana kalian ke sarkar ada kamla bane ni ngilo ki bal kra ban bu kita dige dan kalian jongi di south side KSU FPGP SMIF bat ka RBF ni penon ki da program kum kawai ke jing sebentar kuma kila rai na ki south di seng napo sengkumi nila de pelong kini program bagi ku ijaka ban mentah ka deka se yang pelong po no stoi ikane ke pelong joi kalong ban persya ke sarkar NDA sarkar kami ke bahas kap menti halau ke jingdawa jong iseng balang bakar jong ka beri nyotra kalian iseng balang idawa sarkar ka di menteri kamno ya ka LP nang ba ini kalong ke jing da ya ka beri nyotra ke jing sya man sim ka jing sya kini jupor ya kinu ki jaka kita kam jambat kam tam ke jingwan siong buhai jo kini mendar ga brim nyotra tena kalian jongi seng halang di pelong kini program mentah ban berpau se sarkar kami at kumjur sarkar jela bakade ban dawan sarkar kami baka di ban aino ke LP kumba ke resolution jongka ingdabar arjakat kenai ladep ban pas ladep ban submit po Delhi ndrei hadu mentah sisnang ki krem pala ban pas gede ga resolution ke baka ka sarkar Meghalaya kala depan summit te nakaliang jongi dawai ka sarkar Meghalaya baka depan le no nada nakaliang sarkar tumi kamla ban le kene ka sarkar MDA napo Meghalaya ka depan mi sikmat penong kino ki program kumangi penong ki seng balang makiru lada kidar syak ta jing tmu ban yada lane ban don ta kaliang jong kipai ba bedawa sya ke LP ke jingdon kam ke ba mentah te kide pelong ta ke jeki ke batenge kenam ke sarkar Delhi kale ya kene ke jingdawa kumjuru nak leng jungi kiseng balang idawa ba ya kasi de ban penduno apo ke Meghalaya margi i ba ke jingdon juga jingwan ra kene ke si kalong ke jing wan kini jubor ya ki jaka puta ke jingwan kini no ya ke hok jong ke jet jungi kam tam nak kiwai kiri i bakari jongi kade kari ke babon pai telada kini ki Hindu nak kiwi pat kiri kinwan buhai sinong kinwan kini ki jaka ki jongi kalong kum kajing wan kini no ya ki ba ngiem beros katang im sain re lada ka jingwan jo kini ka jingpas kini ki sie kanwan wara sibun ki jing kamtam ya kabri nyotrap tena kaliang jongi ngiyeng skam kanong rem mangin persya ikasi ban idawai ke LP ba kide pentri kam mardor na kaliang jo sarkar Meghalaya ru kadiban yeng skam kanong rem kumbak la yeng skam hakini kisnem badam